Салом алейкум бародаро, суди саломатӣ хубан. Ман якуми октябр Малайзия коркунӣ омадагиам. Ҳами айсо визаи корӣ навдан корда нагирифтан. 17 октябр билет гирифтам, мерам гуфтам, омадам аэропорт, штрафм кардан. Намондан гузаштанӣ. Дабу пагада билет гирифтагиам. Штрафм супоридаги нест. Агар натонам супорида, мақсад бо намемонам гузаштанӣ. 17 октябр дар нейтрални зонаи аэропорти Малайзия мондагиам.